hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu mutentamanga alunda ifukuda lero chengi omuzanga lokuduwana chengi hamu hampepera kulonda cheshiku hanjika hamuchu wansangu ukwawo unakutena unawo kulomba mwijina da Maria tunafuri chuwa ni mumukanda wa Nzambi insangu yeniyi ineteje utahindinehi ukunkwasha kuhanjika hansangu yeniyi ibambu dami mana kwami nezi kunu kuchitokoloki kufuma kuna kuikelenyi bambu dami gifti chibangu mkulumpi shikeno kulongesheri yetu mifukudinda lelo man of the man amdina mzanga ruchengi kudiwana nenu chiteshiko hanjika hansangu yeni ichu nafuiri kuhanjika lelo yakutena nawo chwatela kulomba mwijina da Maria sangu yeni mwaiteo de tahindine aha naitika kavurumani naiteo de mwaiteo de enchu mnaitiri munjirani munjira mnaitili inafane kwishi Maria diane karude anchu kwatela kana kulombela wanchu mulongana mwikandine inalemide had eji mana amaseki ilanga omuhidi muna imukanda wa Nzambu kumani tulejeni kukulomba kweniko eni mnaoshineni mwaitiri muyome ya mchidiyi nechuma tulejeri muna mumpinji chwadena kuhanjika chengi hansangu ina difwani chenichi eni muna kuli mudikansi wansu weni muna dinga na kutia yumi uchipomperi chipompero chinatene unacha katolika do disdaro mbuluka chineka dine chipompero cha wanchu ejim china kwatika ike ejim enchuma dina kutia ntangishiro adina aitangishina matira kulomba nenude na kutena ichina da Maria kudi lombero di mudine kade kana kulombe wa mudi chene chipompero cha kutena nao katolika datena ngau nao Maria wajira mama ya Nzambi wenda uchulomberela etwa kwanshida katataka nefukuda kufa kwetu. Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Diche omo demo mwekaranga na kulombera hidi mweno muhoko nini mwalomba de home nami nalomba de mweno mwirako mapampanga he mapamba kakavuru tuchukupu mulonga kupompa kwa kweji machinga kukara kulomba kwa mchidoko ilanga hidi ngana mapamba mavuru nikuchwesha choni kuchinda wanyi mchwesha choni kuchinda mwana ili mwadina utongo ne chumadina kulomba mwijenda Maria nzamodina utie kulomba kwa ntahindi dicha dinga itongo joka yami chaino mpinji dichidi itongo joka yamko ya himpade mwana chule jene impinji nyata chiri kuhimpa itongo joka yene impinji hata chiri kuhimpa itongo joka yami afumi na kwekana kuwerera mwanta Yesu Kristo chile chine kana kutena mukanda wa Nzambi yena dine kali mkakusenda nshidi cha kwa mpata ya munu mwishina ichiku domu kwao nacho shukana kwa mwina anchwa kwa mpata ya munu mwishina diya laho na wani kanka windi muna choshukana kuwira wancho kwa mpata ya munu mwishina dicha kuwerera mudi yena hinu kuchwade kano kana kudiza mkanda wa Nzambi hinu kuwa nachini kade chalwa kulonga kulomba kudumu kwa kana kulomba kudiyena Maria akashika wancho ana ikwashi kulonda mcheshi kushikana chipimu kwiruka izuda Nzambi anchi nyumna cheshukwanuka neye nukwanuka ko china tachikirikana kwa kuma Bible study kuikeling mkorompe David Potivi ne kala ngakona Bible study koina kona diguna dingana kana kuya ona mana ko David Potivi no kuikeleng man mwadina kwa kuitera dindi ngana na kudiza mazanzambi na kutanga mazanzambi amo diche na wichuko wananga mkanda wa Nzambu na yimu na yi man
enchuma atashiri kutanga mkanda wa nzambi kuitira dani umana kwechu David mensu enu atashiri kwenzu nugata hindi meso atashiri kwenzu rukamani hakumona muna kushimura mkanda wa nzambi diku afumi nimukwana nisa kushimura nao kamana chwatera hohu kukwerera ijina da mwanta Yesu ndi mtwatera nukulombera amen mazu nyichukwana mkanda wa nzambi anasone kuna chulombi mwijina da mwanta Yesu neko ya kumkanda wetu mkanda wa Yohanu chapter 14 ya mkanda wa Yohanu mwanta wetu Yesu Kristo yena okenya kuikala na kwena kudike wa kumtondo wa kulusu konda kukabishe wa nsangu ya shirija kwa mpata munu mwishina ishako shika chumbanshi nibaye kana kwa kamako mwangichumba chira kwa wana kongai ya chinekade chaduwe na kolonda mwenu muwumi lichaku ileja kunsa kana kwikana chenotu chapter 14 ya Yohanu verse ya 12 na 13-14 verse ya 12 nao charachala nukuileja nami muchuku nkuwerela idi mwinu kukonga niena wakaikonga wakakonga niya kubadika iye na niye chichinu kuyako di tata china teni mwenu mwana teni kujine konga ihamisha ivolo kuna teni ninde kekana konga nyidimo ya ivolo kubadika ine kana konga mlonga yena wa kanina hitanga na kutangisha na wachumba nshwindi adi hoya kaisa tu kwikana kufa lichina teni kuishi kwikana konga uwena kushimu na izu dende kwikana kusweja kutoa na ankashi kwikana kumwila uyena mkutoa ilangi mkumbadi komwekana konga yenako hakushima na nindidi chonsi mkulomba mwishita mnukuchila ata amulemeshe mudi mwana ne mkulomba chuma mwijina dami nukuchila anashimu nindi mwijina da mali yako mwante Yesu nakushimuna kudachumba njichu indelo kandafwi amen na kuileja mwatela kulombelawo ijina datela kuzetishawo amen nindi cheju machulomba dami nedi muna imuchima wanzambia na kuchira amen dichi itongo joka ya kufuila kutengulo lanchu nao alombi mwijina marele chuma chuleje nao alombanga nao Maria wajira amen mama ya nzambi mumkanda wa Mateo chapter 6 mwante Yesu na chwinki hakutalira amen na chwe nchwatela kulomba kwechu kwatela kusambira kwa yakudinyi kodi tata nindi chumukulomba chenu nini tate chwekala munga wekala mweulo ilanga kushona nao Maria wajira amen dichi hadukuluwa ndi hadukuluwa man mulo ekadena kushako ijina dikwao ijina da chengi amen idede mweno mhoko idi ilombere dekala ko ijina da Maria nekana kufuntilewa chuchuko puncheng malombero makwawe ekalanga na kolomba O Maria, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Akwikana kuchamba ne kwijana kolombera mwijina da yena Yesu ilanga idi mwijina da yena Yesu kukonsa cha kusoneka nawo kuitira mudi Maria limune kana kolombera wo shide kana koshawo. O Maria, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Bichane kadehe mwana ne kade kuluwanka na heno anakubombi jina da Yesu ni jina da Maria ila mkando wanzamna chinga utonduhu choma chimo bai yeduku amen munchu nawo wekala na itongo joka edi munjira jindi jeje mahekala washinshikako amen ini mwani ndichu shinshikeni ndono mwanta Yesu na chwinki wonsa mumkanda wa Yohana chapter 14 momwenimu na verse ya 6 nindidi amia minjira ni wome ni walala kosi ukwinza kuti tata chinga hadiena nindi kosi munchu no mukwinza kuti tata inde chinga kuitira mdiena nei munchu kutachika kulomba mwijina da Maria chidile na achungi njira indi ya chengita indi mwana hona achungi dehe njira indi mwana mkanda wanza mbona churumbulide chengishi anachingi makulombela kulomba kuti tata mwijina da yena Yesu ni unekadena kuleta umuntu wa chengi unekadena kuchunga njira yeye ya chengi yina aburi kudita na mkanda wanzambi dichi eno chimna dinga na kuti yoma ndi man muna kulumbula chacho wadi mumuna hiti yumi ina mwekani handa kwenu hiyuma ya kuyambaku muna dimweni isangu yeni chidi na kumwekana chine chukushinshika hansangu yeni chengi chacho wai kulonda chweshikwi hoshi muna hiti mude chaino mpinji tongo joka yenu ya tona dehi mudide mwa chengi mazu nyumu kuosha kuda kwenu ana dimbe yo munsangu yeni mazu yinu kuosha kuda kwechwane kana kudimbe yo munsangu yeni injira ine kali kunecho tuna teni kunekara o injira imu iko do chengi kuchwatela kana kulomba kuichikwa chenguko mwane kutara mukanda wanza mukushinshika mukanda wanza mweji machiko wanawo
hani kana kutuleja wana kuishulombu kudu mkwetu moto ndikuijamni lombu kudenu ndikuiji kudu wachenga kuya mkanda wakutachika mu chapter 20 na verse ya 17 na kutuleja na Abraham warombeli kudi nzambi kuya mkanda wakuchinda mu chapter 11 na verse ya 2 na Mose warombeli kudi nzambi kuya mkanda wa Samuel wa muchimu chapter 1 na verse ya 10 nao ana walombeli kudi muhanta kudi nzambi kutwaleka ututu kumanchula chwe kutwaleka na kutwaleka utuku wana anchale ukalahona kulomba kudi nzambi iko doya na kulomba chengi kudi muncho mukwa uko dichi ni Maria yomwe ndena chingi chitali lumani ni Maria yomwe ndena chingi chitali ni kutala mukanda wa Ilwilu mukanda wa Ilwilu mu chapter 1 na kutulumbira chaka shinshi mu chapter 1 verse yetu ya 12 13 na kutena chumbanji mwanta Yesu nekadenda kuishia na idemu yulu hanyuma kusankana handenda au hadi mafuku amavura kana kufuma hako ya mwiulu dichana ishiweni ya kufunta ku Yerusalema ishina kufunta ku Yerusalema ya kushimu na chumbanji inda funti ku Yerusalema nkumi na kuchina itenu majina eje mana itontojo redem verse ya 13 verse ya 14 now ya Ilwilu chapter 1 wena wa eje mana mchima wa umu ya ukakela mbena kulombela chimu na no ambanda ni Maria mama Yesu ni anakwinde dichana kushimuna ne kuije ni Maria mama Yesu wadinga hamna na chumbanji wadinga hamna na wachumbanji muna makuma yedi niena wadina kulondera Yesu niena wadinga na kulondera Yesu dicha Yesu di wadina kulondera Maria wadi ineman yena Maria amuona na wa apostolo wachumbanji 10 muna yedi wena nawe kana ukakela na mchima wawo mwejima wawo ni Maria kumakanda kulomba kudi nzambi mwijina danye ijina dishimuna nedau ijina da yena Yesu dichidi kushimuna hiya duku iji kumwambura Maria kumukanda wa nzambi mwa Roma chapter 2 verse 11 na nzambi kama nganchu kumensuku dana fumi kutanga chengu mkanda wa Yohana chapter 2 kwa dinga chaweja chakudisombula kukana diche kwekana kumana vinywe kana kumana dichi Maria kwinza kudi Yesu na kwikala na kumwira kulondeka na nindi vinywe ne kadenda kumana Yesu amakweni nindi mumbanda kimpi njiamuko okuka eno lero mukutena mama ne mumbanda antwa kuoshina yuma oye chisemwa chechu lero dinine kali ka sound chuchuko wene nchikuko mwani mulonga wene nchuchuko ila mwante sina kuchinka mwevuru na kuchinka mwevuru mwana na kumtena Maria nindi yenye mumbanda dikushimuna ne kana kulemako kulema kwindi kosi man mwantesi dione kalwali dione kale na badikidehe yena Maria kuchinga mwevulu wa kumwekesine eshikamana twatera kulemesha yena man bai moncho wachengo tunasakiri kudenu ejima mawana mpinji yakututira mwifukuni ndalelo tunadingana kuti kwashamana na kuhanjika hansangu yakwiruka ijina mutwatera kulombela nechimunati akwecho amavulu nimana kwa amina afumina kuosha nindi wadinga wadimbe wadehi na kulomba mwijina da muntu wafu wadehi Maria akushimuna nao yena mama ya nzambi ilanga mukanda wa Yohana chapter 14 kutangila chibalu 14 na chinkunsi wakushimuna nao mwanta Yesu walechera chumbanji chindinindi atera kulomba ho mwijina da yena yomweni dichi mkwechu na dinga na kututilira mwifudi ndalelo hada hanine unawani kumuntangi shireni ya kudimbana mpinjo yena ino bae udinka winyi mumuchima weyiku barumuka kumuchima weyi tena kuntangi shiriyeni ne ya atame na fumu gudi satana barumuna kuitongojo kaye umukwereri mwana kanzambi Yesu Kristo kwikara chamwe ncheyi mulonga kufuriri hanshirije june rijeje mahera y'uvumbi hela y'ukombi hela y'ikuchukana yena wakufuriri hanshirije hana kurusu ampoperi hakurusu chakadi mulonga iranga wafuriri einanami amujikiri mwijamu hefuguda mtisachu yena wasangukiri mukufwa dikushimu na odina ngovu yakukwa mwina na kukwinka umo haya nyaka na nochineri yena hinzambi hera wenjiri mu mujimba wa wunchu mwifuda lero chukwimena henaha mwatenta mna nami bamudenu wana kennedy kajinga wanugira chinga ne kunu kuchitokoloki kuzatira hamune bamudami gift chibangu makatutari chenyi fugudi kwao tunasharish Twalenu mazukumatunga ejima aheseki mutena wakuito nyekela ejima aheseki
kuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wo hamaseki wejima ana wunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da Tata ni da Mwana ni da Spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka.